uZulu nina besilo Zulu omnyama ondlela zimhlophe nina benkayishane kaMenzi yaphuza umlaza ngabefa ngicela nilanda uTshatha nithi nayi answer yakhe ngiyamphendula uTshatha ugodo manje ubekade etheni uTshatha ugodo makhanya uzomphendule na awubambe la ya njoba nubonile ke nina besilo umbuzo kaTshatha ugodo uthi uMax ungowayiphi indlu endlunkulu kwase kuba khona futhi omunye umbuzo womunye umuntu lapha ngezansi kombuzo kaTshatha othi uyini uMax endlunkulu na ngifuna uqale ngiphendule lo mbuzo ke kaTshatha ugodo uMax ayikho indlu avela kuyo endlunkulu uMax uqhamuka ebukhosini bakoMakhanya ubukhosi bakaMakhanya endaweni yaseMbumbulu obakithi endlini ilapho ke la ngiqhamuka khona mina nguMax Makhanya ebese ngiphendula umbuzo ongezansi kwecomment yakho Tjatha othi uyini uMax endlunkulu na lo mbuzo nawo nguthathe ngoba uhambisana nse nombuzo wakho othi ngiqhamuka kweyiphi indlu endlunkulu uyini uMax endlunkulu na uMax endlunkulu uyisikhonzi angiphinde futhi uyini uMax endlunkulu kaZulu na uMax endlunkulu kaZulu uyisikhonzi uyakhonza uMax endlunkulu kaZulu uyaholwa endlunkulu kaZulu uMax ngamanye amazwi uMax ungaphansi kombuso wendlunkulu kaZulu uMakhanya uyakhothama endlunkulu kaZulu uyileyo nto uMax uyisikhonzi endlunkulu uqhamuka endlini yako Makhanya eMbumbulu ubukhosi bakithi ngqo endlini ngizobeke sengibheka futhi enye icomment follow up comment yakhe futhi uTshatha ebese ngiphinda futhi ngiyiphendula nayo awubambe la cha makatazi idudla ekuthukeni inhlamba mfowethu ekuhlambalazeni ngenza ipublic apology ngaxolisa uzokhumbula ukuthi phela ngesikhathi ngihlambalaza njengobusho nje angihlambalazanga isilo kuphela kodwa ngangihlambalaze noShembe unyazi lwezulu inkosi yamaNazaretha ngesikhathi sengenza ipublic apology ngayenza kuyisilo ngaphinde ngayenza kuShembe leyo public apology yami yatrenda kakhulu yabonwa yizwe lonke la khona ngangixolisa khona ngilungisa iphutha njalo lokuhlambalaza weTshatha ugodo mfowethu kunomahluko phakathi kokuhlambalaza nokudalula lokho kubizwa kuthiwe phecelezi exposing so here I'm just exposing all the truths lalela komunye uzobuza athi ubani wena qhubeka nje uthamelele video uzobona ekugcineni ukuthi ngubani mina engiexposayo ngiexposa kuyiphi position uzobona ngasekugcineni okwamanje Tjatha ugodo bamba lokho engikushoyo ukuthi ngaxolisa ngalungisa iphutha lokuhlambalaza engikwenzayo manje angihlambalazi ngiexposa iqiniso elifihlekile lalela ke why ngi-exposa kanjena ngenzani njoba ngi-exposa nje mina kahle kahle angi-expose kodwa indlunkulu ya-exposayo njengamanje mina nje nginjengokhotha isithebe la kade kudla khona indlunkulu eya-exposa mina ngikhotha isithebe njengesikhonzi sasendlunkulu njengekhathalela bukhosi noma ifela bukhosi ngikhotha isithebe ebekudla kuso abantwana basendlunkulu ilokho ke Tjatha ekumele ukufake engqondweni futhi ukucubungule ukuthi mina ngubani futhi ngenzani angidaluli kodwa ngikhotha isithebe ngamanye amazwi ngingena emazwini abasendlunkulu abawakhipha bona ngoba ibona abadalula imfihlo ibona abadalula amahlazo kuyekeke ukuthi namhlanje sona isilo ngqo
esiyidalulayo siyazi expose. Ubonile sithuka udadewabo, wabona sithuka intombi yaso esasihlekisana naye uSihle. Uyakwazi uyalandelela tjathu ugodwa awulandelela uzobona ukuthi siyazidalula kulezi insuku isilo. Kodwa nje bengifuna ukukuphendula kanjalo tjathu ugodwa ukuthi mina angihlambalazi njengamanje, ngidalula iqiniso eladalulwa indlunkulu. Nginjengokhothi isithebe ebesikade sidlela indlunkulu. Ake ubukeke le video elandelayo khona uzobona ukuthi uma ngithi mina nginjengokhothi isithebe ebesikade sidlela indlunkulu ngikhuluma ngani. Konke engikukhulumayo kwakhulunywa yiyo ngqo indlunkulu kwi-public. Nazo-ke tjatha. Indaba isisuka lapha sekufanele manje umntana ngosezosina ngosini besintu ngo-1977 sekusuka owakhona owakangwane esezolume ngonyaka uNdlokongane Njembe. Uyazini ukuthi wadayiselwa ingulube isesakeni? Hawu qwebu kanjani? Abakutshena ngani ukuthi umntana Nkosi wazalwa kanjani? Cha ngabasho. Cha phela uzalwa ingonyama noma ingwenyama ngokusho kwabo uSokhuza nodadewabo umntana Nkosi uManotho. Awu Angithembeke tjathu ugodwa mfowethu ukuthi uyibonile-ke ivideo engasusela kuyo inkulumo zami mhlambe ongase kwenzeka ukuthi izona oyibiza wena ngokuhlambalaza. Manje na ke sengizokuvezela ko ukuthi ngiyini mina ebukhosini noma endlunkulu. Ngize ngidalule lezinto nje, ngize ngiexpose lamaqiniso nje. Ngubani ke mina sengivezile ukuthi ngivelaphi. Njengoba bewubuzile ukuthi ngivelaphi, ngivela kuyiphi indlu, sengikuvezile lo. Njengamanje sengikuvezela ke ukuthi ngiyini, ngiwubani. Kule video elandelayo uzophenduleka ukuthi mina ngiyifela bukhosi. Ifela bukhosi ke akubi umuntu waphakathi endlini yasendlunkulu. Ifela bukhosi kuba umuntu wangaphandle kwendlunkulu kodwa okhothama khona endlunkulu akhathalele ukubuswa nokubusa kwasendlunkulu. So ngingena lapho ke mina tjatha sibizwa ngokuthi singamafela bukhosi kanye nalabantu ozobabona kule video nabanye futhi abaningi abagcwele uZulu wonkana. Amafela bukhosi ami nje esikhaleni seqiniso kudalulwa imfihlo ezijulile eziveza iqiniso lalingakhona. Nansi ke le video ke tjatha ezokuphendula ukuthi ngubani mina, ngiyini mina endlunkulu, ngiyifela bukhosi. Awulalele le video ke mfowethu. Sithike thina abafela bukhosi vele umntwana uSizulu akayona inkosi. Yingakho kunobudedengu bokuphathwa kwesihlalo ngoba umntwana uSizulu akabekiwe akahlonziwe indlunkulu. Akangenanga futhi esigodlweni esithwele umsamo nenyandezulu zonke ezimenza abe inkosi. Into yakhe yenziwa kuphi? eMabhida. Yingakho ke mafela bukhosi alana ngekho la ngokwenyama. Bese kuthi kamazwi ami okugcina ke kuwe tjatha kanye nabanye nje abafana nawe uthi ake nivuke emaqandeni, ake niyeke lento yokusupporta uThuvi. Angisho nje kanjalo, ake niyeke ukusupporta uThuvi tjatha ugodwa. Ake nivuke, ake niphakame, ake niba amaqhawe, ake niyeke lento yenu yokuthi nina nje nikezwa amahewa kuthiwa kholelwani la, thiwa supportani lokhu, thiwa naku ninikwa amahewa. Ake nijule manje, ake nikhule ngokomqondo, ake nime esikhaleni seqiniso manje. Abantu abafana nani tjatha, abantu abasibulalela uZulu, abantu abafana nani
abasilimazela isithunzi sethu njengoZulu. Ngoba njengamanje kudaluleka amaqiniso. Uzwakela umntwana uMisizulu laphana ekhipha inhlambe ezisabekayo ezibhekise kusisi wakhe alala naye esiswini esodwa sikaMntana Enkosi. Uzwakele laphana emthuka ngaye uMntana Enkosi. Uyizwile lo video ethi msunu kaMntana Enkosi. Utheni tjatha ngaleyo video? Utheni ngevideo la khona lo ombiza ngesilo ehlambalaza umuntu abantu besifazane? Utheni ngalezo gameko ehlambalaza abantu besifazane ebiza usisi wakhe ngesifebe, ebiza usisi wakhe ngazo zonke inhlamba ezemthuka ngayo uMntana Enkosi? Utheni wena tjatha? Wathini tjatha lo muntu ombiza ngesilo ngamsukwane ethuka usisi obizwa ngosihle, emthuka laphana ezemsabisa ethi uzombulala, ethi uzomdubula, ethi yena uhleli nezinsizwa yena wakhulumisa izinkabi lapha efonini wathi ngizokubulala wena, ngizoqeda ngawe, ngibuye eGoli kumanje, ngizokubulala wena. Wathini tjatha kwenzeka zonke lezo zinto? Inina tjatha abantu abathenjiwe enisibulalela isizwe. Sila sikhona nje kuze kuvumbuka thina omfoka amakhanya sizokhuluma lezi zinto kuthiwa zisifanele. Ingoba nina abantu ebekufanele ngabe nisebenzisa ama-brand enu, nisebenzisa ukuthi nine weight kwi-society, ukuthi nikhulume nimele amaqiniso. Anikwenzanga lokho futhi anikwenzi. Njengamanje nilwa against amaqiniso noma against abantu abadalula amaqiniso. Yini eyenza ukuthi kuze kuvuke thina sikude kangaka? Nikhona nina eniseduze, niqhamuka khona ehlala Nkosi, kodwa niyahluleka ukulandelela niphinde nimele amaqiniso. Niyawambambatha amaqiniso nina, nifuna silandele into engekho, nifuna silandele amanga, nifuna sidukise umlando, nifuna sihluphekise izizukulwane zethu. Mina ngisalweli, mina sengilwela izingane zami ukuthi izingane zami azithi mayikhula ngiyifundisa ngomlando, ngiyifundise ngento engazi kahle ukuthi ngayilwela. Angibonge tjatha uGodo. Zamangwane ekseni.